Good morning, good afternoon, good evening, Maya Paldo Kabalen. No ka rin kayo man pong partining yatu manalbe, keng television man o social media, ini puing bawling chismis at king lagyo ng Sonia Soto, ako Justin Dizon. Karing mga labasang aldo, belitada, rin kaya katamong reporters, then ipong miyaliwang issue na mas di ng tamong lino kapamilataning kaya katamong programa. Abayan dako, rin kaya katamong talasuyo, ay Liana Canilaw, Paulo G. Santos, ang popoy Jenna Lumbang Parungaw, Oreni po ring manimunang balita, kay katamong surian at pisabian. Maragulya pa mo rin kanong amon kareng talaturo ing pamagsilbi keng eleksyon. Dry run para keng contactless toll collections patupad da king Angeles at Tabang Toll Plaza. Megawa niya po ing St. Jude traffic light king San Fernando, kaibat na po ning alos apatabanwa. At malyari na lang manominate keng Most Outstanding Kapampangan Awards 2023. Then pong OFW, ang pong Kapampangans by Heart. Yan, kabalen at tintamo pong apat makapanoong balitang pisabihan king episode tamong ining aldo. At Lula Kareni, good news lang masanting na mga balita. Huling importante mo rin, pisabihan tala rening good news. Umpisan tapa mo, kini pong malapit ng marapat barangay and sangguniang kabataan elections o BSKE 2023. Maragul pa mo rin kanong amon para kareng talaturo ing pamagsilbi king eleksyon, lakwas na nung mapali ing pisasabyang politika king karela pong lugal. Alben tayo po ining VTR. Metong yakareng talaturo ang magsilbi king eleksyon, ing mape at social science teacher ken Pampanga High School ay Gregorio Bugayong. Tubuyang Baguio City dapat may gitna nga 20 banwang manoknangan keti Pampanga. It's our responsibility na as a teacher na ito yung yun natin service-oriented tayo. So we serve the people. So ang kinaganda kasi dito na tinatap nila yung mga teachers, may tiwala pa sila sa mga teachers. Kwento na kayang CLTV 36 News, biro ipagalakarellang daranasan pa siya mag-duty la balang alalan. Migaga nakala naman kanu para kayang karelang kaligtasan, lakwas na nung mapali ing pisabiyang politika kayang karelang lugal. Mga watcher. No, so alam mo naman dito sa atin, yung bang hindi pa tapos ang bilangan pero feeling so it's a little bit intimidating na parang nandito sila. They're rooting for itong candidate na to. So pag doon, medyo gano'n yun. Agpangking Comelec, manikwalang 10,000 pesos deng teachers ang mag-duty bilang electoral chairperson keng barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Kabang 9,000 pesos naman kareng board members. Samantala, aminado naman ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Region 3 ang maragulyang amon kareng mestra at mestro ng eleksyon, lakwas na king barangay at sangguniang kabataan. Kahit naman ang COMELEC, lagi nilang sinasabi na mas mainit yung sitwasyon kapag ganito ang panahon ng eleksyon sa barangay dahil nandyan lang yun magkakapatid, magkakaibigan. So yung talagang kainitan sa eleksyon dito nararanasan ng ating mga guro. Makisabi la amiragdagan sana kanu ing karelang tatanggapan, bang atong basan ing karelang sakripisyo. Samantala, kasalungsungan pa yung consolidation ng Department of Education o DepEd Region 3, kareng bilang dareng mestra mag-duty kay BSKE 2023 keti Pampanga at Central Luzon. Yan kabalen, ikitala po rin ang amanod na rin ng miyaliwang leader, dareng teachers, keti po king Central Luzon. Pero siguro mas nating pisabihan, kapilan niya wari may gumpisa. Ining pamagserbisyo dareng mestra. And under what enabling law yung malalyari niliyan? So ito ko yung Justin anyang 1986 under the presidency of former President Cory Aquino, pinirma niya ini executive order na 162 nung no karin mandatory itang ding public school teachers mag-serve la istong eleksyon. So ila ding kumbaga manimuna king pamanyiguro king kaayusan istong eleksyon. Nanungan wari itang role akarelang kumbaga titake niya kasi for example when during the elections the teachers are wearing different hats niya at inakin itang miyembro da ring electoral board nanulangan lagyo itang role akarelang titake pa siya election. So ita kitang electoral board members sa poditan chairperson pero agpangkang Sir Greg Bugayong uling iya pilana yung banwa na mag-service tong eleksyon bistaman ating different na roles ding mestra pare-parehas lamo kanu pa kilob na ning presinto istong eleksyon. So
basta in karelang role na siguro duwan na agam pananda, itang masiguro itang kaayusan, itang peaceful yang maganaping eleksyon, at alang, kumbaga itang integrity na ng eleksyon, at suya pa rin at mawala. Ini yung CLTV 16 years na atyo mag-ere keng television at atyo kamo rin keng social media keng balambata panahon ing buri kong ikutang pampilaning election ni na cover tamo kaya kayong are recall siguro ika ating Jenna karing may nga labasan ilan beses na kami cover election ang pong nano itang kakakit mong kumbaga sitwasyon na rin talaturo amagyo. May gumpisa akong cover actually national and local elections ita 2007. And then halos every year na ba nung maka-assign ko rin kay field. Dakal na rin siguro mga four elections since 2007, local and barangay elections. Ayan, tagunan ko na yan. Ang laganas ko nga observe kapag, syempre, itam bilang media, allowed tamong lungob, akit mo talaga at the center of the classroom, at suya ka rin ing mestra. Yang bala mo, aside ketang magbante, yang magsiguro na organized, yang mag-call king attention dareng boboto, retang watchers na atsukarin, may make sure na itang integrity na ning election na atsu ketang kayang presinto nung nukarin na laboboto reng tao at after nanita potang bilangan da nala reng boto. So nung lalawan tamo talaga itang papel na ning mestra, siguro na ako kay nga panakit ko uli nga reng mestra metong nga karen tatangala na profession talaga. Itang integrity, lalo ang tamo nung makanano katas integridad da reng mestra, kanya pagtiwala da karela. Itang kalinisan na ning election. Karin kay akakit nung bakit ila talaga gewadang frontliner king kaya katamong eleksyon. At Kuyang Justin, masaya naman din kaya katamong mestra ketang fact na pagkatiwala no pa rin ng Comelec, kening baluta naman ng eleksyon na basta-basta, atin na minsan, atin ang gulo, minsan maayos ya. And makanyang pa man, pasalamat la kasi itang tiwala na ng Comelec at supamurin karela. Bista man na masakit yapin itang sitwasyon, kumbaga, at least maski makanano, atin pa namang masanting na abibiya inig para karela. Buri kayo mong dagdag ang nung pansinan tamo rin call da rin teachers, aliman itang aliwana ilang gagamitan da ng eleksyon. Kayaw san da rin teachers itang kompensasyon na karapat dapat na mibiya karela. At the same time, itang security da. Itang mo yung anyawaran da da naman sabihan da yung mesa, yun na kami papag-duty kayong eleksyon Actually, aliway ta kasi balo din ng mga nanula karamul apapil. Well, in fact, atin tamo nga interview, sasabihan na talaga na aside from the monetary kumbaga nang house kanina remuneration na kaya nga kakuha marami yung bagay itang involvement da rin king community at of course aside kitang itaping teacher hat da kilo ng classroom itang pamag-facilitate ka rin election metong ya ka rin talagang look forward da rin ambag da kitang kikatamong king community na no matiyak kitang democratic system natin tamo Kuya Paulo sasabihan da mapali yung barangay elections as compared to the other elections like the presidential and the midterm elections. Muling lokal yan keti Pampanga, keti Central Luzon makanano yung sitwasyon ngayon as far as Comelec is concerned when it comes to the peace and order security. Tutuwa kayo, Justin, at keng recall ko mismong amano na pakanitang kaya miyango biya DILG Yusek Martin Dino yung legal affairs na ng DILG. Sabihan na talagang mas personalan niya. Ining barangay election, uling rene pong partisipante kayo minsan pamilya ngaran at baluran nung nino talaga itang supporters at itang personalan mo alala ko at mayayakit na po kabalen. Kata po may labasan na coverage ang mo naman ni kay Madir Kenny Arayat Yung amano na kon Justin intutuna ating makialam papin kareng aliwaken nga na taga ng ratakanong armed group isasabyan na yapin ni kakatakutan da at itang peace and order oras po taga ng
akakit na atinang itang the day before the election kon Justin niya piniting masakit ita at keng panimanman ko ne na metong karen pikakarugan da ring talaturo alwa mo itang mismong kaya itang mismong botohana itang kandak na mismo itang bilangan lalo na ngayon na automated anya tilang pikakarugan at idagdag ko mo mayapin meging malino ngayon itang mika mo wala ne Public Attorney's Office ampo mo naman ing DepEd na sakaling miyarap laking indulto na ning kaso rening talaturo manantabe laket ang legal assistance siya pining maapita. Buri kaya rin dagdagan tangaman wa ng Sir Pao niya. Baluta naman ngayon na ring mestra istung atin lang ka mag-anak. At tatagal, ela allowed mag-duty. Keta nga eskwela nung ka rin latuturo, nung taga ka rin niya itang karela nga kapamilya. Kasi yan mo, sabyan ng Paulo, itang kaibat na nitang magboto na itang bilangan. Uling ni kilala la retang community ne, lakwas retang watchers makanya ne. Uling kilala itang mestra. Itang anang kasagli karela para bang kanita ne sabyan dang mama may count ya kang makanyan itang boto ela mi kakuno kasi kilala demo naman itang makaduting mestra mi kilala kayo kasi itang kapag istong makanita na makilala kayo mas masikan kalub na yapsemo itang buri mong amano itang buri mong ireklamo. Metro nga pinyan karet ang sasabihan dang concerned concerns da itang pressure from the public, especially karetang ng kind of watcher. Siyempre, bisusumangit biyak bang team na tatagal o kandidato at ilang representante rin. Pero ngini nanong penga kuning COMELEC karing kaya katamong teachers Liana na mag-duty king election atin labang mas matas a benepisyo akwa atin labang mas masaleseng proteksyon asahan keng daratang 30 na ning Oktubre. Wait, sabi natin pong Koyang Paulo, nandin na anyang September 18 may Memorandum of Agreement between DepEd, COMELEC, ang poing Public Attorney's Office, ing PAO. So, ketang signing ito, api sabi na ing honorarian ng mestra, ibiede on time. Apin tayong ako na ning COMELEC. So, kanito kasi ing atatanggap na ring mestra, mag-range lang yung 4,000, 5,000, 6,000. And then yung March 2023, piyangako na ng COMELEC na ding mag-serve na mestra ng barangay and Sangguniang Kabataan elections pinay October 30, may dagdagan niya itang karerang honorarian tanggapan. So from mag-range siya from 8,000, 9,000, and 10,000. At saka ini po yung kasantingan, Justin, 30 years after na nilinwalitang executive order na mandatory yung mag-duty da rin mestra. Inyang 2016 kasi mag-imagine mong voluntary para ka rin mestra. Makanyan manikita naman, mestra la pa mo rin ding money mo na buri na sabi, buri ding obrada. Ngayon, malyari na lang na maretang private school teachers, detang national government employees, detang COMELEC accredited citizens group, citizens arms, anti-mo itang NAMFREL, PPCRB, at saka retang aliwa pang botante may check na integrity ang pong competence at saka syempre alam political affiliations. Tauli, at ikaw ad. At niya rin pong sinabi in COMELEC na istong kimetong lugar magulo, kumbaga mahigpit. Atin po kanong kain na ding police officers ilang itrain da na mag-serve king election. Okay. So yan po kabalen talagang dakal challenges, dakal po pisasabihan pangaras king election the more kini pong barangay and SK elections uring very locally ni malatihing community mikikilala at reta pong kapanausan daring mestra deta pong karelang adwanan itang maaya pa benepisyo masating ka benepisyo ang po syempre ita pong on time uling naman po malyaring on time uling ding resulta bibiya dala on time patsemi pamilang la sana naman po itamo kayong gobyerno o ding kayong gobyerno eyo po kakalingwan deni pong kaya katamo nga talaturo uling maragularin talagang papil kening conduct of elections. Yan, muntata naman, king tutok kita mong pisabyan, ini pong dry run para king contactless toll collection. Sawa, interview kay kining Toll Regulatory Board. Pero ikayo po kabalen, mag-cash kayo pa karing toll gate, karing expressway. Pakibaluan tayo po, yung detalye kay VTR ini. Balaos ingagawan dang dry run para king contactless collection king North Luzon Expressway o NLEX. Anya October 1, peto ba day ni king Angeles ang pong tabang toll plaza.
Agpang kang Julius Corpus, spokesperson ng Toll Regulatory Board, meging masalese naman kanu, inggewadang dry run ay inumpisan na niya pang Setyembre. Ito pong balita kaling kabalenta mo, kaling kayadeta mo kaniking Pampanga, na yung kakatamang dry run is going on smoothly. We had some initial issues, but very minor issues during the first salvo when we started it in September 1. Atin pamurin kanong minor issues pero aresolbada mo rin ini. Kaya biya kanu karing ikit da, reng motoristang miki RFID pero akalingwandong paload, sangkan bang may kaproblema king pila at kailangan da pang matras bang muntaking cash payment lane. Hindi naman po atin ng RFID, sana naman po di nandanemang dodi ka rin ng RFID nang sa ganon mas mapabilis po in transaksyon at dali magbagal. Masisuyo kami ka rin kaya katamong kabalen na sana po supportahan dating kaya katamong initiative for eventually for the electronic toll collection system through cashless and contactless system through the RFID. Nang sa ganon po mas mapabilis yung kakatamong transaksyon kayong karening toll plaza. Lininor naman Corpus na malyarila pa rin kanong lungob, karing expressway ding alapang RFID. Dapat makanyan man, mas masanting kanong pakabit na la naman, uling ka rin mo rin papunta ang kimutagagawa ng Toll Regulatory Board. Payagan ka naman po na maka-entry or exit intamutin, muntalakitang lane na designated lane, nung din pwede lang magbayad cash. At the same time, they will be encouraged na magpakabit na ng RFID para kaya tutuking pagdalan na kaya ang toll plaza nita, mas mabilis na po yung transaksyon. Alaya pang definite timeline ng Toll Regulatory Board para king full implementation na ning contactless transactions kareng expressway. Depende kano ini king maging resulta na ning dry run agawan pa, antimuri ning sarili ng pamag-aral ning Department of Transportation na mikiupayang magdesisyon, dikil kaniti. O yan kabalen, ini pong contactless collection karen pong toll plaza. Naman po ba yan malambat na pong malalyari yan, kintutunan yan anyang August 2020, kasagsagana po ng COVID-19 pandemic, kanyang pormero de pong patupad yan, bang kanita iwasan mo naman ita pong possible transmission aning coronavirus, pauli da retang siyempre miabutang ko pong pera, pong ticket, kaya ni pong toll gate tamo. Dapat anyang panahon nga ita, cover tayo naman yan, dakal na talaga, resina lang sang agpangkang Julius Corpus, sabi yan na birth pains, pero i-correct dala naman ka no. 3 years after, more than 3 years after, since August 2022, na ano yung sitwasyon? Paulo G, ika ba at inang RFID? Kumusta yung experience mo as someone who uses NLEX regularly? Well, makatadwa akong beses pepakabit RFID. At ketang pormero, may nga pilitan ko muna mong kon Justin. Kasi panwala ko, motorista ko, kung kapilang kaya gamitan ng NLEX, karing kumamayad. Makakuling ito yung convenience ko. At saka, kalupadareta mo namang kain, netizen na makapagkomento na tawari mababang kuya, itang pesos o 2 pesos, makananya ito, ang aran. Nung kapilang may kailangan, kami mamayad, makanita yung prinsipyo de. At dapat mo sa malwalas ka no itang makanitang option karening motorista. Pero kingakakit ko kon Justin, talagang problemado yung pamurin retang karelang reader. Uling numisan, mumisan pala, maralas, makapila akakit mo gani malwalas ketang cash lane ulipin dinitak na laretang mag-cash uli migaga nakala limitanda na la ring cash lane ngani ot mi kakapila ketang RFID kasi numisan any read at itang sticker nung bakit ini ni-roll out na kang malota panahon o tede gawang high-tech itang sticker kasi nung magpa-car wash ka mga timilyari ka ako pormero may sira kay degeng headlight. O ngayon, nung ngayon nakamantinted, pwede naman kaya ang windshield mo. Mo pinayamarid, oras talagang makatin ka sobrang pali mo naman kaya ni Pilipinas. Nyari nga alwataga na, ken lang headlight. Nya, king obserban mo kon Justin, itang maging pulay na so far, dahil talaga kaya
mga patukine. At ingamano da, kalupan ng choy-choy, may nga pilita ne kanung kay. Siyempre, may kaga nakakaya, babiyaya pa ne kay, index Ne? Ita sigurong kay, ita sigurong modernisasyon. Kailangan nakitaya pa mo rin. Kasi kareng aluang bansa, amano da rening kay, eksperto, neng mumunta lang kayo ng bansa, open barrier ne. Kumbaga malaut ka pa, ririd da ne. O kinikikata mo, mag-chat-chat ka pa, yapin yung problema ito ka. Kung balong ka, rarasa mo rin ito. Ali, gini nga pansinan ko, tinang masasali ka rin ng online daning online platforms tamo ne. Detang bala mo place water la retang pamating lang Pero makabayang stick and then you can insert your card. Pwede may laging card mo ka rin. Para pa siya may abot. Kasi buti any arid, di ba? So, yung gawin mo, itap yung card mo. Ketang reader. Waning dengaliwa, nung makuyad laga, matedeyabot, kuldas la pa, makayan. So, ngayon, ati na nga sa sali online. Itang, kumbaga yung tao ni mag-adjust or para kitang kahit. Pero, totoo yan, yan yung karetang aliwang glitches. Ikayo, magmaneho ka, Tindiana, magmaneho ka, Liana, dadalan ko ka rin expressways, na ano yung experience you, aside from that glitches sa binanggit ng Paulo, baka ating ko pa nga share. Nung itang nga sasabihan nga purpose, nung bakit ating RFID, syempre itang mumuna na, itang nga pandemic. Pero nung lalawin tayo, wapi naman, kasanting na, nung mabilis. Nung mabilis itang flow na ni nga traffic, kareng NLEX exit, kasi nakapi na wala ng cashlessing transaction, imamupin, itang nga manwa ng serpa, madidefeat itang purpose, kasi itang infrastructure, itang sistema magagamitan, ready. Masyado yung masantinging vision, peg sa dyan masalese. Ako naman, ketang part na amanwa ng Sarpao na mamayad ka, ang gamitan mo yung serbisyo. Ako naman yung naging positive na kanako nitang gagamit tamong RFID. Kasi the last time na dininan kang laman ng RFID ko, 500 is the minimum amount. So, ating yang tutuki kang gamitan, at least ako mamayad kasi balo ko ating yang laman. So, balo mo itang mata, medyo mababaw, pero sasaya ako. Ako na kailangan mamayad kasi loaded din ka na akong RFID. Igaliana. Niyang kayo man ko yung Justin, niya po, tanlulay ko king NLEX. O ning akit ko, uling pagminsan naman okay masalese po, kumbaga convenient. And pagminsan nakit mo kasi detang pila karetang cash lanes. Anang kakaba, lalo na pag rush hour, pag pauli na ding magobra, ding magaral. Yan, uling balo mo naman din kapampangan ko yan, Justin, likas lang mapangaya, mayabang. Yan, po ta mag-drive ko. Siyempre, lumal ko ketang may RFID, uling atin yung RFID sa Kenmi. Kayang kukanta, na yan, ako pa kasi magpalagay RFID, kaya makabay tuloy yung pila you can. Yan, ito yung, kaya naman na, masanting naman na pag minsan, talagang mabilis naman yung biyahe. Actually, yung sasabihan ng Liana, I share the same experience. Nening kay, talagang po tangakit ko, lalo na kening potang lungwal ka, king Angeles, itang king Angeles Toll Plaza, nung manibatan ka mo San Fernando, baka yan, akit mo, anang kakabang yung pila, ning kaya mag-spill over na, kitang mismong NLEX, uliping detang atsuking cash lane, pero puri ko na naman pakaintindihan kasi nanularet ang sangkan. Karing kakasabi tamo ko rin tao, ikatamo, what we said a while ago were all our personal experiences, but nanularet ang asabi da. Rin kaya katamong kabalen. Antimo, ningaliwa, sabihan da, balo ko na, ikong Daniumol, for example, karing passenger group, alaking pamayad, 500, malya masyado, which is also valid. Tutuya rin naman ito. Pero ning kaya kakit kung pakapilaking cash lanes, makasanting lang sa akin, balami Paulo G. Ang kaya SUV lang Sobrang sabihin natin lang pamayad. Pero nano kayang sangka, no? Tayo lapin bisa. Kaya panakit ko at pinila ko kita mismong kay boot no rin dakal maglagay RFID. Dakal technicalities na dapat misamas pa. Kalupa na nitang ownership na ning saken, yung rehistro. Yung second owner na ka at itang account na nitang metong panagalan me talaga itang perma na mi palagyuya kaya ka. Metong yamo naman. Karatang technicalities sa tungkol kayong ownership na ning saken. Baka nitang account mo kaya itang RFID na ning toll company, misama siyang masalese. So, karetang pa makapag RFID yapin ng sitwasyon da ngayon ni kasalungsungan nito ko yan, Justin. At kay paniman-manda naman din aliwang isa pang pakabit RFID,
panwala di na nyo kaming option. At ingakakit mi kasi kaming bad experience Kalupad daretan tipong, ot balami, hold up kami, ana. Kami man di nalang gamay, singil da kami na mo, ana. Nanong maging problema, ana. Kasi ating malalyari, numisan, mag-function itang RFID, ang ganda dala na pa itang card reader mo. Ngayon, gawa na ngayon itang gwardya, di na nakang ticket. At karas mo ka rin, BME, ketang magay, ketang mag-assista. Pero problema, gustong nilubya, pisibayo, mi charge siyang utang, uling arid na naman itang reader, na itang pera malaut, a destination, karin niya kanu medidak itang kayang account. Anya bandang tawli, ating kupang utang nga na. Dati ating utang na, pero recently, iningeni, sasabihan da, ng mahit ko naman kasing utang. Kasi sabi na ako, ay, ko pong previous utang ako. Bakit ako? Malak mo, sambayo na nga nini ako. Ay, aliyara, kanita po kasi pabos 10 min na lumabas kayo hanggang kulang ya po yung account yun. Pero kayong kasalungsungan nyo po kayo yan, beware, na kasi may nabiso na kami muna po kayong publiko, oras kulang ya, hinanda kayo sa citation ticket at violation. Yapin mo naman yung makatakot ito ko. Pero in DOTR, talagang susubong nini, yung advantage na nini, keng panakit you, at doon ka rin niya papunta. Kumbaga, with the way the things are going right now, and of course, they are doing this continuous dry runs, nanuya ing dapat tamong banten kaya ni atin Jenna. Yak kay nga lawi ako kay ni Justin masanting niya ing para sana ing nasa na ning DOTR nung bakit atin tamong RFID system. At saka siguro parti na ning nanong mga implementa bayong sistema itang mamagluwal la reng problema. Uning etamo magsettle ketang talagang makanyan alata nang akarapat yaping ning sistema ali ikita na laretang problema mantuntamong solusyon baka nita tunggal-tunggal ma-address la ren mag-read mayakiting balance retang malulod na magkautang ka reta siguro dapat tutukan na lang ning DOTR alita mo sabihan na laging problema na ning sistema pagtsaganta na ing makanta matuntamong solusyon. Baluta naman na makanyan talaga yung problemang kayarapan. It takes two to tango. Sasabihan na po ng TRD, karatang glitch sa kakit din kaya lalang load, dapat maging ready kayo, pa-load yun la rin. Ding aliwa naman, yung sasabihan na naman, ding motorista naman, sirala, running kaya kayong reader. No? Siguro ba nga lakwas tayo nga sa lesson, maragulya part, ulit pareho lang private sector din, maragulya part yung gagawa ng gobyerno kayo na dapat, akay na la. Kumbaga akumpasa na la, reni pong mamalakad ka rin mihalawang expressways na talagang i-improve dala pa din karelang system. Bangkanita, itamo naman pong daralan, kareni pong makanining pasilidad o infrastruktura, eta naman gagamos muntok pa mamayad, kay ba't mapeperwisyo tamo pa. May po, pisasabiang traffic pa mo rin yan. Dakal naman mesaya kening belita tamo. Uling kay ba't na po ning apat banua. Ay, kaluwat na, apat na banua. May gawa na po yung traffic light kaya po kayong St. Jude, MacArthur Highway, kaya pong syudad na ning San Fernando, Pampanga. Apagana na ning DPWH in St. Jude traffic light king MacArthur Highway, syudad ning San Fernando, Pampanga, inyang September 26. Agpangkem pamuntok ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO ay Louie Clemente. Anya pang tauling party ning Banwang 2019, anyang masira yaing mesabing traffic light. After almost 4 years po, may gawa na po yung katamong traffic light kay King St. Jude MacArthur area po na. At then po kanyang aliwang traffic light area tamo King San Fernando, tunggal-tunggal po paganana no po ning DPWH kanini. Metong yung MacArthur Highway karing adwang major roads king syudad San Fernando at keni mo naman atupan in Peka Business District inya maulag ang gagana nung pasibayo ding traffic light. Bang mabawasan ing traffic build-up, amaluwat a panahon na mo naman pibabatan ding motorista. Nakapansinan niyo po rin ng bangko po pong mga regular establishments sa popong mall. Halos din karelang parkyano kaya po dadala. Nanya itang volume na ning traffic king particular area ngayon medyo maragul po. Anya itang significance na po ning traffic light na yan. Talagang makasaup yan naman po. Baka dito po maging
regulated po yung flow na ng traffic. Pansin-pansin mo naman ing timer a kebit da king bayong traffic light. Psychologically, medyo masanting niya po ang akakit po ang ating niyang oras itang kainit na rin kaya katamang motorista, bibilang de. So medyo mababawas itang karelang kainit, pampoit ang minsan tampali buntok. King binyera kanong amano ning DPWH, magawa na mo naman ding aliwapang traffic lights king syudad ngening bulan na ning Oktubre. Itukida ne kano ing traffic light king sindalan. Makanyan man, paganaka na ning sipos ko na makaposisyon la pamurin ding enforcer, bang banten ding lalabag king batas trapiko. Pakisahbida mo naman kareng motorista, ing panatilian, ing disiplina king dalan. Ay, kalambat na panahon, sa wakas may gawaya naman yun eh. Ako po kabalan, magsalita ako po may antimong metong journalist o reporter. Noon metong motorista. Mamayan tax, road tax at dadalan. King MacArthur Highway, King Aldoldo. Balambatan ng babanten din in traffic light. Aliwa mo yung King St. Jude. Naniwari, karepong magmaneho, siguro parang lakos yung ngayon dyan. Naniwari yung importansya na mo ng traffic light. O kung nanda ka lianan nung may piniksiring kaya ka lisensya. Hindi baliwan tayo, nantutuya. Siyempre, nung balo mo detang sulu, itang green, ing orange, ang itang red, balo mo tuk yan, kung balo mo kung kapilang ka diretsyon, kung kapilang ka mag-go, kung kapilang ka mag-stop, kung kapilang ka magbagya-bagyan. So, kumbaga, balo mo kung nino dapat ding muna king dalan, nung nino detang mas dapat medinang rights, kumbaga king dalan, isong ating traffic lights na mag-guide kaya ka. Kumbaga, mas synchronize siya, itang flow, itang traffic flow. Ako naman king memenosan dening enforcer, pero kasi pache automated ya, pache may green niya ken, ibig sabihin red niya kita, netok yan. Dotin joke ken, kaya tika no Pilipinas, red means stop, green says go, yellow says wait, di ba? You better not go, kahit ang right time. Pero pache ka no yellow or orange, samalan mo na kasi mag-red na ada. Pero puto ito kabalen, yung po gagawa nito, delikado ito. Pache, ikit mo yung traffic light si Ryan, anong reaction mo, Ching Malago? Syempre, makulami na ako agad. Kawarin makulami kasi, actually, ating lang sasabihan tin na ring driver, biyasa lang may papanantabi rin. Oning, syempre, minsan, mo naman kayisip, ring gana-gana driver. Ating driver, biyasang magpasensya. Ating driver, anang karagula, mapanintindi lang, makanyan, Puta kahining kain na marugo, ring traffic enforcers tamo, ilang mga parsalanan. Kasi yung traffic light, may bulyawan yan. May asabyanan. Pero yung traffic enforcer po, ikit mo mapapalwat ba yung lane nyo yung padalanan? Po, dalanan dire nga aliwang driver, magbabalong ka, tsaka daw bulyawan. Itang makanita. So, Panagkasandala pa So, magkabalo mo road rage, makanyan. Magkaepani kasundo kayong dalan. So, nung structure yung kakit mong magmando kayong traffic, medyo ikatuki ka. Makanita, alakang pikapalyan. Sige. Kung Justin, minsan nada pa ding mapalibunto ka motorista. Nya pala traffic, uling ating traffic enforcer, uli ka nung ating mag-enforce traffic. Pero Rugo, hindi pong problema kay traffic light ngini. Abang gitsuring enforcer nga rin. Ako, bilib ka rela. Isipan mo mamaldo. Kapalyan ng ngaldo, kasi kaninguran, at sula kay libutan dalan magbandulan traffic. Ating okasyon, Pasko ba, kaya ako po talagang matas ko respeto kaya kayo, saludo ko po kaya kayo. At ining kay ba't itapa? Datang la po retang babanggitan nyo na bulyon do pa. Bulisakan do pa, isipan niya magkano laro ko sweldo rin, kailan libutan yung dalan. Pachegiwa din ng obrada, kamuhanan dala. Pachegiwa din ng obrada, may wala naman din tao ka rin. Kaya kasakit na naman dugo kabil yan. Pero aside from that, delikado. Isipan makatalag kalibutan dalan. Pero nung ating traffic light, na po kailangan talaga ding enforcer kalibutan dalan. Bayang or tang isugal ni Biena. Kuya Paula, mag-zoom in ka taking metong dalan. Keti Pampanga, lalabasan tamo. Alang si Raya ing traffic light. Aside from St. Jude traffic light, metong ing Sindalan. Sindalan, Nano yung experience mo rin? Anong observation mo? Tansyahan, makanita At nung ing laban mo ka rin, pakiramdaman, malapit ka taga na king aksidente. Mupin, kalupada rin yung pupugayan mo kung Justin na traffic enforcer, na panikwanan dang mika posisyon ka rin. Kempaman ng tabi po ken traffic, metong ka rin mag-advocate kayong
misama siya. Itang ausad ng smart city. Wow. Itang mabawasan niya itang human intervention, lalo-lalo na po kini kasalungsungan. Ingayabot na mo itang traffic enforcer, itang eyesight na ko yung nung karkulahan niya mo noon, nung dapat na nempal, wala nang pongalin karening installed na po ngayon kay traffic light, atin niya kanong technology ni Con Justin na atin naman CCTV kenen at akakit na nung in volume na nini, dita kaya mo kaya lula mo, malagwaya ka nung maggo. Agpangkang si Posco Chief Louis Clemente. Uling ing pakitunguhan da mo naman ngayon ni Con Justin, ining lugar MNR, lalo na isindalan, eneman proportion in dalang kene. May nanggana ka nung kasi hanggang ngayon, edi apatupad, itang kung magkamali, 30 meters siya dapat ring supad. Naning miyakba. Pero king kasalungsungan, nakik may magpabanda na kitang kay, Diba, lagpas na kasindalan. Kaya Fatima. Dakal na tanaman ka rin. So, ito, totoo na kareng mga Ragula City at ila talagang iretang mga Ragula vehicle at ilang metong lane, special niya karela ito. So, ing amanduan mo kayo kung pao na, ining MNR tamo, alim mo yung traffic light. Detasyaran traffic light na yung karelang problema. Dakal na pa. Dapat sa masa, dakal na dapat i-consider. Uling, naman kabud-kabud mo, makapamutod ka naman po. Uling DNR naman at niya sasabihan at talagang i-design dapat ng burida, green spaces, dapat we can learn how to work around these trees. Iningabang kita mo, sindalan, kaya ini. Kaya balo yung technical term, pero bulit sasabihan, may itong yung diretso, ampong nung manibatang ka San Fernando, mag-wanan ka. Makantaya mo. Walang junction niya. Kalupit ang talagang intersection, ining kening, pulong-bulo, Angeles. Ito. O tapong nung lalabas ko, Ken, talagang mika kakay, mika mag-gridlock lang kita libuta, duling yung balon, ang gana ninong muna, may mga barabarala, ating sa akin na paken, itang delikado ya. Matako yaking takaw aksidente, harapin kay Tagalog, at itana po nga balita, kabalen, itang kining Marisol. Lampas kang bagya Angeles University Foundation, itang kanto ka rin, ganingaldo, mamalengkiya ka, nuling alang traffic light, diniretso yung tricycle, diniretso yan naman itang pick-up, kitang King MacArthur Highway, yung tricycle, manibatan niya kitang kanto. So, sa lubong lang, may tela po rin itong makasakit ng tricycle. Baka ni tayo ka-delikado. Yes. Sige, bumisan niyan, Con Justin, maralas. At king panintindi na mo naman, DPWH ni sasabi, ing MNR kay ni San Fernando, roadworthy. Anya dapat pakitunguhan tamo naman. Dane, ilabas ko niya naman at sinjena. Huling niya ako pa niya kung dadala ni MNR, bandang baliti telebastagan. Niya kadalumdum. Pero anyway naman mandato ng DPWH sa masanding dagat ngayon. Galang, buri ko nga balo, nanong sangkan. At miras siyang apatabanwa. Timo ining St. Jude traffic light. At miras siyang apatabanwa, bayo yung magawa. Dahil ang aliwan traffic light, at miras lang makanita ka lang, batangganang yan ela magagawa. Nano yung nga balita niyo from DPWH? Diferensyang pondo. Diferensyang pondo kasi, yan, budget call, Con Justin, nung nanularet ang priority project i-rehabilitate bayong alternate route, mupin kayo ni pamong rehabilitation, nung sakaling may address ko yung retang, panakit ko dapat immediate nung siraing traffic light dapat una data kasi makukompromiso la rin biyada rin tao at manggigil na totoo na rin yung local chief executive uling ilang parsalanan da rin motorista oras sa kakapalyar yan. Abanggit may kaya Pao na itang pondo yung pisasabihan. Isipan mo, 4 na yung banwa. Pero agpagking DPWH Central Luzon, May 2023 pa mo, kanita alam, may gumpisa, retang kontrata para kang rehabilitation da rin. Actually, 60 la kanong traffic lights din, kang Central Luzon. Deng gagawan. Imagine, kaluwat na rin may nga sira deng aliwang traffic lights. We do not know. Baka ating pang mas maluwat na, o yung balo ta, monitored tamo talaga yung kay St. Jude. Pero itong budget, 2023. King Guago, milong nga yung megawa. Pero buri sasabihin, miras siyang makanita. Apatabanwa at talaga pong maragulyang problema. Ining makanini. And in fact, then DPWH, aware la naman, kining malayaring sainsing daring motorista. Ako naman, ipagtakan ko siguro mas nating tayong pakibaluan ini. Baka nanawari, itang ibalita tayo ng tutukin, ini nga maging proseso na nitang pamag-request ng budget para kang repair. Kasi nung antimo, manuanda, panayin yung budget,
alalo pa rin budget. In tauli ko rin nga balitan kaya nga St. Jude Traffic Light, anya nga interview tayong DPWH, ating parts na kailangan dang i-import or kailangan dang saluan na emiratang for whatever reason. Pero baloy po ako, manuwala ko nung ating paralan. Nung ating kaburian, ating paralan na dapat pag gusto, may paraan, pag ayaw, may dahilan. Kaya, betong niya po yan, kanang dapat tamong bantin. Isipan niyo po, traffic light niya mo, mira siyang 4 na banwa, bayo di agawa. Kaya tamong totoo, based keng malilyarin pong obserbasyon. Minsan nung dakal, ding mawus, ding mag-call attention. Kasi kaya ning traffic lights na rin, balo ko bigbunga na lang talaga ng City Government of Angeles. Kung tayo retang motorista nga interview tayo, kung tayo in media, kumbaga may tuki-tuki na yung kayawsan, inya siguro may kulili na lang ginawa no kitang parala na amanwa ng Justin, atin naman nung burita. Yung pondo na pala niya, 70,000 niya, manibat 70 Bulacan. million. 70 million, sorry, manibat Bulacan, ang gakening St. Jude naman mo tamo. So, reta pong sira, apin po reta rin pigastos andang 70 million. Ita po kabalen, dimdam yun naman, deni pong kaya katamong talasuyo, ating karela po sinabi, atin ang siguro masating na, atin tamo rin, again, it takes two to tango, ikatama, as motorist, kailangan gawan tayo, apin naman, itang part tamo, natuki tamo ka rin traffic rules, discipline, pero siyempre, nung buriming akiting disiplina, karing memalen, dapat magumpisayan, karetang banong kulan mo naman, at itang mabilis action, importante po ito, lalo na nung dakal mamayad tax, maragul ta gagastusan ka rin makanyang bagay. Sana naman po, etalo sa short change, din pong kaya katamong constituents, din pong tsukang DPWH, pasalamat kaya po, may gawa na po after 4 years, at sana magtuloy-tuloy, ini pong pangagawada pa, ring aliwa pang sirang traffic light. Ini mo tata naman, kaya ning panaulita mong balita, pero masating ang pisabyan ini At makasaya, huling malyari na lang manominate kay Most Outstanding Kapampangan Awards. Ngayon pong banwa, rin pong kabalenta mong makayabroad, o ring overseas Filipino workers, at maski na pa, retang ngalapong dayang Kapampangan, pero ausandalang Kapampangan by heart. At apin din ring mapilang ba magbayo po kay prestiyosong galal kaya ti probinsya, base kay munikala na ning sangguni ang panlalawigan. Ayun po yung VTR. Yan pong banwa ngayon ni, bubuklat tane po yung nominasyon para king Most Outstanding Kapampangan. Ngayon mo naman pong banwa ngayon ni, may kabayo tamong kategorya para ka rin Kapampangan overseas workers. Bubuklat tayo po yung nominasyon ka rin taong alam dayang Kapampangan pero maluwat ng makatuknan keti king lalawigan. Apin kanureni rengasa na pamagbayo king Most Outstanding Kapampangan Awards ngening banwa agpangkang board member Maylin Pineda Kayabyab. Ing chairperson ng Arts and Culture Committee king Sangguniang Panlalawigan. Peni muna ng BM Maylin ing turmerong press conference dikil king peka prestiyosong galal keti Labuad Kapampangan inyang September 25 king SP Session Hall king Kapitolyo. King paman isplika ng Pampanga 3rd District Board Member Jun Canlas, magsilbi na lang manominate maski na pareng alang dayang Kapampangan basta menuknangan lang migit apulong banwa keti Pampanga. Partine kano ini ning Outstanding Honorary Kapampangan Award. One of the nominees qualified are the following: those by blood, at least one of the nominees' parents is Kapampangan. Second, by birth, those nominee who were born in the province of Pampanga, in any province or cities of the province. And third, by residency, where the nominee has lived in the province for a continuous and uninterrupted period for not less than 15 years and is a registered voter of the province of Pampanga. So kung 15 years na kayo dito at naninirahan at registered voter ka na, siyempre marapat lamang bilang pagkilala sa iyong pagnanais at pinakitang pagmamahal sa probinsya, ay palagay ko marapat lamang na ituring ka namin na Kapampangan. Dakalta kanu kabalen king aliwang bangsa akikilalanan da at mamya dangal muking Pampanga nuneking mabilog a Pilipinas. Makanyan kanung marapa yamong mibuklat ing OFW category ning moka nung no ka rin ni kanominasyon mo naman king aliwang bansa. Samantala, makapost na laking social media page ning Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga, ring mechanics at nomination forms
para ka ring miyaliw ang kategorya ning MOCA. Malyari ka nung mag-submit nomination hanggang October 27, 2023. Kutang ko kaya kayo na Koyang Paulod, ikang may cover kanini. Nanisang kan kaya pa magbayo kening MOCA. Ing sangkan kon Justin dakal Kapampangan kay mabilo gayato na mag-achieve at karetang kay requirements anti yang malilimitahan anya dapat talang kilalanan retang Kapampangan na magsilbi kening mialiwang lugar at ing maging point of reference da anang pinasyal la kanu ket metong convention keng UN nung ako magkamali ating meto nga magsilbi ka rin babay tao ya San Simon at may nga anong balo ng Kapampangan niya may nga Kapampangan la ay wala na pala magsilbi kay mga niya ay kini ko po hindi na lang priority nga ni rening representante ning sangguniang panlalawigan at atukal-tukal da Kapampangan ko po at nano po yung maging inspirasyon masanting ano kwento itang mag-obra kening UN kabang kasanting ning obra mo po pang didinan mendengalan ning layita mo o dapat ma-recognize ka mo pin ketang aspeto na dapat botanti ka pa dapat di ba makanya ning kaya malilimitan plus ita pang metong criteria ko yang retaman mong alam bitas ang dayang Kapampangan kasi dapat full atikang metong karempengari mo kaba mong dakal na meno kunahan kay ni labot Kapampangan in karelang puso, imasabal da karen kay probinsya Kapampangan, abibiyeda naman. Anya dapat tala mong balikanan deta. Kaya ba Justin kasi anyang MOCA 2022 may cover ko ken. Kasabi ko la retang MOCA awardees tamo detang past MOCA awardees and the present awardee Ian Flora ampoy tatang Bong Lacson. Kaya betala naman kay field of media. Ila ren masikan abosis na sasabi na kailangan detang Kapampangan by heart ang OFWs. Bela midinan lang papil ketang keni nga award giving kay ngay ni body ngay ni kasi 2005 pa since may craft ya ing ordinansa ngay ni nagagamitan tamo kay MOCA inyapin ita burida kanita pa atin na lang appeal na i-amend ya itang ordinansa ngay ta and ayan mi panusignal mi pakiramdaman itang karelang retang karelang rason na ikit na ng mga atin namang valid naman itang karelang kayaw sa Liana na niyo waring ulagan na nining MOCA. Kaya katamo kay ti Labwad Kapampangan. Kumbaga na nung metong kakaring mi awardan, madagulyang kay para kaya kay to. Recognition kasi buring sabihan mag-excel ka kay tong field mo. Gagawa kang mayap and ali mo para king sarili mo nung hindi mamaya kang dangal kaya katamong Labwad Kapampangan kaya ang probinsya ng Pampanga. Kaya talagang kumbaga ilaretang best of the best dapin or talagang most outstanding kaya makanita din house ini pong award giving o yung award giving body ngayon ini most outstanding Kapampangan awards o yung award ngayon karing kaya katamong kabalen aside from that ketang sabindang pride or pwede din pagmaragol ano ba ingakakwada reng MOCA awardees ing balok metong pangkayaw sa na Sir Pao akbal nung kay nga bayo nga ordinansa itang sana midinan lang hanggang incentive insentibo kasi aside ketang trophy po itang honor syempre mo naman nasaling honor ala lang tatanggap ang insentibo kasi ating mga awardan natin mga tuwa na la retired na la retang makanta bala mo itang para kuswelo lakwas na nung kasi ating ma-award na nanggarugong kalulu ka mo nung in your early age anak kadagula maging accomplishment ketang field mo at di nanda ka pamuring honor so ita metong nya kareng lalawan da na sana mi biye ka rin ing amano ra ketang maging kay revision na nining kay MOCA Rening awardee ko Justin midinan lang kay healthcare incentive. Palapaan tala rening matnibuntok papakibalak ding kailangan Ang popang nano pa ko Justin panigaralan da kanong mika Walk of Fame. Ampaya rin kay Kapitolyo. Masatingin at least kumbaga atin yang symbolical monumental yan Pero atin kung yalbeng mo naman itang live tamang press conference
itang metong kareng awardees from DOST, nung Yeah. magkamali, o kanyang field na ning Science and Technology, manyawad yang or kukutang na nung malyaring mag-extend yaring assistance ining local government karetang gagawan da karetang proyekto da rin kaya katamong awardees lakwas na retang active pa karetang karelang field ne ayan ni Imam ne uling baluta mo kita pinadati mo ating kaming research da o nung most outstanding kapampangan niya in the field of arts siguro atin lang gagawang obra maestra makanya no nung nano man king agriculture tang so pandala aliya directly aside from the incentive na adwananda itang kumbaga sustainable assistance hanapin itang kabang atilang proyektong po-propose pa-present susopan dala ana pa yan ning SP kanita Pampao. O ita, metong yamo naman karening buridan din ng dalan nita ko Justin kasi karakal categories pilan lang categories nung magkamali 19 binalatangin ni king kasalungsungan. Ita kasing esensya na nitang dininan menggalal kikilalanan men na karinyin gelingana at king kasalungsungan agyo na pang magambag ne ketang basiking kayang profession maulagang midina niya sanang priority kan pisa sabihan na po funding kasi kaya lupa nang si limited ya kaning apo pondoan na taga ning DOST samantalang dakal pa kapakinabangan ning kapampangan ning probinsya nung sakaling midina niyang pondo itang dininan yung galal hanggang nakasalungsungan kilalanan de taga na uling gawayang kapampangan ini at aburi ko mong isuglong kon Justin alupa na mo naman tang inatendan kung investors night yapining buridang malyari rening stakeholders kini Pampanga Mexico Pampanga na dapat ing lokal ka panibalan makasadyaya na nung nano maning gelinganan ning kapampangan ne bayu ya mako keni kaya katamo bangsa magsilbiya keni at akit nating oportunidad keni baka nitang worth kon Justin nitang tipong by profession engineer ko at ya ko magsilbi ko kening metong kumpanya na keni labot kapampangan. Sige Justin pero later at kumburing ituglo aga nakakumo. King minsan na may ka-deliberation. Siyempre, kay Tami, jamis tututukan tala rin process na ning mo, kababalita la, kumusta yung development, kumusta yung nomination. Ating may nominate ken kay nga field of media. Metong national media, metong local media. Ngayon, siyempre, nung lalawan may ta, national ita, ang bala mo, ala ko rin panyambut, national media. Yan. Pero balo mo, ang balugbugan tamo, at metong kareng kaya kakwentuhan tamo, iming butit ang kay local. In making consideration na, yes, maragulya ambag in the society in general, ining national kaya nga ni media practitioner. O ning lawin tamo, nano kaya nga agawa na kayong community, compare tamo pa mo, kung nanong agawa, for di kapampangan. Yes, pride ya, for di kapampangan, namira siya kayong national, pero lawan tamo pa, nanong itang ambag na kayong community. So itang amanwan muna, Kenny Pampanga, nung nanong agawa da ka rin kapampangan, masanting niya talagang consideration mo naman ito. Wow, tsaka pero itang example mo ita ating Jenna bagkus na ining national ang pong local media lani mapamanilwayan diferensya nga chula Manila at chuta mo kay ni pareho tamo mo gagawan at etano man memenosan pero ning kahit talagang mas masakit pa yung sitwasyon tamo at ilang mo naman aminadula naman na akakit da yung kaya katamong sitwasyon. Paulo G. Adi ko ba suglong kasi kening pama nga utang tam gawa de kasing gay open talk at rening invited the media shout out ka rening kaya katamong kalupa media na taga ng kutang temburidang kutang konjasit. Imeto nga mi buklat tapi sasabihan ka rin. Makanano itang nomination ang popa itang wapa mamili, ninula ring mamili. Uling sasabihan ng BM Maylin buri na kanong konjasit na mas malawak, i-campaign ni baka nitang nakala rin mag-participate, mag-nominate. Movin, katang proseso na nitang judging, pwede labang bumoto online din kapampangan. Pero atin taga ng Board of Judges, baka nitang pipili. Pero panigaralan da mo naman kanukon Justin, nung makananula mo naman, ma-involve, lalo na rin ang community, na balo mo naman kasi nung minsan, maulagaya mo naman tang ninominate me kon Justin, at yung menyambot, uling kikilalanan de taga na at magsilbiya, daramdaman dala rening
tao. Pero mas natingiting makapost dia king Facebook page na ning ACTO, Arts, Culture and Tourism Office ning Pampanga. Dili pong nomination forms na ibang kanita aliya mo kumbaga limited ketang circle, ketang echo chamber ngita retang manonominate po kaya na ay ni-nominate kay mo kanino po ta ilay kita na circle ngita. Kaya mas nangyari ning move ng BM Maylin Pineda ngayon na talagang burina kumbaga i-widen itang reach na ning awards na ning nomination. At masanding yan, ang tabayanan tayo, kabali, hindi kami po kayo ni King CLTV 36. Talagang yatad niya po kayo ng maging development po kayo ni pong most outstanding Kapampangan Awards niya. Tanong malyari, pati itang awards night, tayal bende. Kaya katam programa. Kabalen, dakal pong salamat king kaya kayo pa magtutok king bawaling chismis. Abayan nyo kami, kareng tutukita mo pang pamagsuri at pamaglino kareng mani mo ng balita king Labuan, Kapampangan at King Central Luzon. Pasibayo po, King Lagyo ng Sonia P. Soto, ako kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, atin pong pusong Bakabalen.